We believe in hope. We believe in courage. We believe in freedom. We believe that there are many truths, and that journalism means seeing with many eyes. We do not believe in hosts or superstars or compromises. We work with children because we are children. And we have no bias against those who are children at heart. We believe every man is a story. What matters is the telling. We stand for the rebels, the mavericks, and for the dead who have no voices. We believe that every man's story is worth a million. This is Biyag Ko. Tell us your story. Siyak ni Romeo Mico nga nakapag-asawa na kitoy ngem tubo nak ti La Union sinapangan Bangar. Basa nak ti elementary ijay ayami nga La Union ken nagbasa nak ti high school ken college ijay Manila. Iso ti nagkitami kini bakit ko nga iso nga naikama ito'y bigan tata dakit ito'y biganen nga ti pinaka base con. Hindi kami ubi nga kapo kay marigrigat kami nga kaadwan karpentero ti papang ko nanang ko labandera kasi ay ken nitatang ko gamin ken nakapag-trabaho di Manila as sa Sampaguita Pictures. So na ti agitultulod digiti pelikula nga aga po ti probinsya panala ni Jeper pana i-deliver ka ti probinsya malaeng ken so ti nagbibiyagan mi nagyang kami Manila iti high school na ko ni jay nagbasan tatad college na ado ti December nga college ngem hangkong na ipaypayso ta idi gamin panawon nga DJ kay bali ado ti barkada kada amin aging gana nga nakapag-enroll na ti karate so nga na-focus ko ti panunod ko nga agbasa.
nalpasa mo ti criminology, jay PCCR, ngem semulata nga barkada, so nga hangko unay na iyulo pa ilang, ngem nagisuro nak ti karate mo ilang yung defensive tactics da jay. Although, siya ka nagbasa na kijay, so nga nawa da nga mangisuro jay, under ni Apo Jose Alwad na po nga Professor Vicente Tayo. So iyay tinagadalak ti karate, as nag-black belt na kiday, di ko anda nakti Manila na nakapagtrabaho ng kadigiti dakkel nga department store, sila kumati Isitan, SM. Tapos nagtrabaho na kas bouncer ti may isang nalata nga disco at si Makati, di Another World Disco. Habay ti Shakey's Makati di jay, ken simrekag pay nga as barman di jay Manila Peninsula ta na sursurwanda nga bartender basi. So nga kasla helper na kijay. Idi kwan ada nang i-offer kanya ang mapan di Saudi na pana man trabaho jay, bali may sa taon ka kagudwa as production worker, ngayon ada sideline ko nga karate tamok tag karate din black belt na kidi mapanak di Saudi. Aging gana nga nagawid nak ta hanga napintas ti pasweldo, delayed kami ti mano nga bulan, santo pala delayed dito i Pilipinas, so awa mo lang ti matidda. Idiyawan pa lang ti sawak. Ngem siyempre masya na magkadigay na bati, igay magulang ko ta marigrigat kami, bali siya mala tumultulong nga di kakabsat ko nga nagadal. Nagawida, nagsubli na balang ti Saudi, nagsublinak bilang may isa nga instructor. Tibisa ka po kay mangisuro na nga talaga ti karate. Kadigiti may isa nga kabanangan nga tao ti Saudi Arabia. Jay Finance Minister Abal Khail ti apelido na. And then private instructor da. Idi nalpas ko nga may suro di kiji anak dan inalanak ti may isa nga prinsipe nga gayem na itugo na kasla bodyguard na mapang kami ti sa bali nga lugar nga maawan ti passport ko. Bali isuda amin ti kas nakadiplomatic da amin ti kuwada. Bali ikuwada latam nga kadwada sa Arab countries awan ti passport ko idi ikuyog eksoda kasjay idi ko nagawi da manen nalpaspan ti kontrata ko nag Saudi na malaeng private instructor manen idi ko sumalaeng dana Manila din before nga mag-abroad agam nakita ni Mrs. so nga nagasawa kami din ngem hana nagawawi dito ita DJ karud trabaho napana man Saudi din na instructor mo lang ti karate nangisuro na kidi ti private school mo lang sa nagpanti Royal Saudi Air Force so di jayen ti nag-umpisan nga seryoso dati pinangisuro ti karate. DJ course ko gaming kay hangko nga nausar ngam datoy karate iso ti nagamit ko. Aging ganat ta ti base ko ti biganen bali ada club ko sarili kito di black shotokan karate do nga mapang kami makikumpit di Manila, Angeles kasla ko madatoy kalkalpas nga tournament nga si Malipan mi bali 32 ti estudyante nga napan kasi ni Apo Dios nakala kami met ti 14 gold, 8 nga silver ken 7 nga bronze.